Sanibona ngane zakwethu, ngiyathemba niyaphila. Bazokhumbula abanye. Ngake ngasho ukuthi la emkhontweni into ebaluleke kakhulu ubamba isihlalo ukuze ukwazi ukuthi ube safe kakhulu. Awumamele le video. Sizoyichaza. Angeke futhi ukukhala kwethu ngoba asikwazi ukumbona siblockekile. Labantu ababeka as high command nalo ambekile njengo provincial convener uyisimkhulu. Sithi thina abahambe basuke emkhontweni ngoba bayasidivide, bathatha amasayidi, babiza umkhonto khona umkhonto A nomkhonto B. Kodwa i-office balifica likhona line-structure and sikhathele ukuthi kudliwa imali baqambela abantu abangadlanga lutho amanga. Sithi thina sifisa umsholozi ese ngoba ithina sama-ground force esaqala umkhonto, ithina ekade simisa ama-branch omkhonto bonke laba kade bengekho. So sifuna lokho singama-members omkhonto wesizwe away with amasela aqhamuka enhlanganweni ze. Uma ngabe usuka kagogo besigqilazekile. Sigqilazwa abantu ekade bekagogo. Kunabantu kagogo kade bazi ukuthi banabantu babo ababasupportayo, abaziyo futhi ukuthi nje banabantu nje babo. Labantu laba ngegama mhlambe nje etseceleni ke kuthiwe imkhovu yabanye abantu. Leyo nto leyo ibikade yenzeka kakhulu kagogo. Ubona ukuthi umuntu kabani. Akekho kagogo ngokuba kagogo, kodwa ukhona kagogo, kodwa umuntu kabani khona kagogo. Liyanto leyana ke ithema ngabe ufuna umkhonto wesizwe. Wenza wonke umuntu wa free. Nobe kade ewumkhovu omunye umuntu ngale kagogo. Uma ejampela emkhontweni wesizwe, wayeseba free lo muntu loyo. Nale emkhontweni uma ngase bonke abantu bomkhonto wesizwe babamba umkhonto wesizwe, mase bebamba ihlalo lezi ezikhona emkhontweni, bangabambi abantu abahlezi ehlalweni. Leyo nto leyo yenza kube easy ekutheni mawubamba isihlalo, umehleli ohlele esihlalweni, umhlonipha ngoba ehlele esihlalweni. And lo muntu loyo ohlele esihlalweni umhlonipha nje. Umuntu futhi loyo mhla esuswa ngeke uzube nenkinga. Ake ngenze example. La emkhontweni sibe no SG abaningi kakhulu. Bonke labo SG ade bekhona emkhontweni. Awukaze uzwe inkulumo ngabo ukuthi awubani ukhishelweni ngobani, abantu abaningi babamba isihlalo. Mawuzobamba umuntu kuyokwenza ukuthi mhla ukhoma bemsusa la ihlala bebekwe kusona, uqale ulwe, usufighter ngoba manje ukhoma ususiwe esihlalweni leso, usulwela ukhoma. Kanti le emkhontweni asinayo lento ekuthiwa imkhovu. La emkhontweni asinayo imkhovu yabanye abantu. La emkhontweni asinayo into yabanye abantu. I think mhlambe siyayidinga mhlambe la makhona mhlambe esiphatha kabi, mhlambe singayithandi. Siyadinga ukuthi mhlambe sibe nendawo, sibe nendlela la si-addressa khona izinto zethu lesifuna uku-addressa. Leyo mkhonto 1 nomkhonto A, mkhonto B asiqale ukizwa leyo. So nje once wathi nje khona umkhonto A, mkhonto B isi out automatically lonto leyo. Asingeke sisayingena ngoba sesiyakwazi ukuthi okay uqhamukaphi ubani. Wathi nje mkhonto A, mkhonto B sesiyazi ukuthi okay ubani uqhamukaphi. Ake ngane zakwethu si respect organization, ubambe organization, uhloniphe isihlalo, osesihlalweni naye umhloniphe, mesuswa futhi awuna nkinga. Singalwi silwela abantu, silwela umkhonto la nenkululeko yomuntu omnyama. Siyacela ama-MK amahle singayenze lento. Nangenye ilanga singayenzi into efana nayo le. Singaplantwa ngane zakwethu, singasetshenziswa. Ngiyacela.